Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya teman-teman ya? Kita cari yuk teman-teman. Wih, udah ada kaktus joget. Wow, keren teman-teman. Lihat. Wih, kaktus joget. Kita kumpulin aja sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk teman-teman. Kita cari. Wih. Kaktus joget lagi teman-teman. Lihat di atas pagar. Kaktus joget ada di atas pagar teman-teman. Kita ambil aja yuk. Wow. Wih, keren teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Mana ya teman-teman ya? Wih. Ada Poppy SpongeBob. Ada Poppy SpongeBob teman-teman. Wow, Poppy SpongeBob keren banget. Kita cari lagi teman-teman. Wih, apa itu teman-teman? Lihat. Kita ambil ya teman-teman. Wih, boneka boba sama ondel-ondel mini. Wow, lihat. Wih, keren nih ondel-ondel mininya. Mantap teman-teman. Dan ada boneka boba. Wih, keren. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana ya teman-teman? Wih. Ondel-ondel nih teman-teman. Wah, iya betul. Ondel-ondel. Kita ambil aja yuk. Ondel-ondel ibu kayaknya nih teman-teman ya. Wow, keren ondel-ondel ibu. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wih, ondel-ondel lagi. Wih, ondel-ondel ibu lagi teman-teman. Lihat. Wah, iya ondel-ondel ibu lagi. Wah, mantul nih teman-teman. Wih, keren. Wow. Oke teman-teman, udah dulu ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.